पाउचेद यमफम ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी सेंटर न बियंग थमलिंगैदा मणिपुर हिरम खुदिंगदा मांगजिल थानाबा होनाउसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न लुसिंगबा लेगाक असना मणिपुर अमदि अवांग नोंपोकता अहेनबा मियंग थमलिंगै असना मणिपुर बो हिरम खुदिमकता मांगजिल थानाबा होनाउसे आइना राज्य सभा की मेंबर महाराज लाइसेंबा सनाजोपना फोंदोखरे संस्कार भारती मणिपुर फ्रांस सेंदुना JN मणिपुर डांस एकेडमी पांथोकिबा अनिर्वाचनीय आइना मिंथोनबा कॉफी टेबल बुक अमा फोंखिबा कलोइना कल्चरल इवनिंग प्रोग्राम दा सरुक याखिबा महाराज लाइसेंबा सनाजोपना मखाताना हाई मणिपुर अमसो ऑग्नोपो स्टेट सिंग असि मसा मसागी इना खुलाबा कल्चर लैजै मणिपुर दसु लैरिबा फुरुप सिंग असिगी मागी मागी तोंगानबा चपचाबा कल्चर लैजरिबने ममांगदा मेनलैंड इंडियाना इकोई कल्चर असिबो खांगबा वालमे अदुबो हौजिक इकोई कल्चर असि नोंमा नोंमागी मसिक मंगल थोपा हेंगलकपदगी मालेमगे मफम खुदिमक्ता खांगदबा लैरक्ट्रे मासिमना मणिपुर असि साना खोदबा बदि कल्चर न मालेमदा साक्ताग्लिबने मालेमना खांगरिबा इकोई कल्चर असिबो मतंग चुना पमोंगदा जोखननबा थवाई यावना वनरिबा आर्टिस्ट सिंगबो खांगबिबदि ngasi वाले अदुबो संस्कार भारती न मणिपुर नतने इंडिया के स्टेट खुदिमकी आर्ट फॉर्म सिंग बजो खननबा संगछलकपसि थागनिगाने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न अवांग नोंपोक चौखतना इंडिया चौखलोय हाइन फोंदोखिबा लैखरबने मासिगी खुदोंग चाबा लौदुना मणिपुर असि हिरम खुदिमक्ता मांगजिल थाननबा होनसि हाइनसो मागदा मखाताना फोंदोखे थौरमदुदा गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक याकिबा JN MDA इम्फाल की डायरेक्टर इंचार्ज पी पिरासना संस्कार भारती असि लेबागसिगे कल्चर बजोखन नब होनब लोपमनी भाग मसामक्सु स्टेट हजिकी मांगसिलक्लबा तोंगन तोंगन आर्ट फॉर्म सिंग बजोखन नब लैबा मियोने फरब खुदिमकी कल्चर असिब हेन चौखन नब इखोई खुदिमुना थौदांग लोमिनसि हाना फोंदोके तौरमदुदा संस्कार भारती मणिपुर फ्रांस की प्रेसिडेंट एस टोमफिना अमदी संस्कार भारती ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अमरिन चांद मथंग चिन थौरमापु अमदी इकाई खुमनबा मिथुंग ओइना सरुक याखे नागालमरोमद लैंगाकी पेंशन फंगद्रिबा वांगजिंग टेंथा एसी की मियो लिसिंग अनिरोमद पेंशन येंथोखरे पी बिरहारी चैरिटेबल फाउंडेशन वांगजिंग स्पॉन्सर तौथुन वांगजिंग टेंथा एसी की मनुंग लैबा हल ओरबसिंग मराइबक थीरबा लोख्राबिसिंग अमदि हक्सांगे फिबम तोंगालबसिंग दा था दरुक खुदिंग के पेंशन पिदुना लाखपगी सरुक मोइना ngasisu तानागनी पल्लक सुबा ओइना लेखा के पेंशन अमद फंगद्रिबा एसी असि के तोंगन तोंगनबा मियो लिसिंग अनिरोमद पेंशन येंथोखरे खोंजोम बाजार कम्युनिटी हॉल दा पांगथोके पेंशन येंथोपगी थोरमदुदे एसी असि के एमएलए पाउनम प्रोजेक्ट ना आइ कुमजा लिसिंग अनि तारागनी थोइते फागना मिखल थेंगनदबगी दमक एसी असि की जुमथोंग सिंग दा चटबदा मासागी चाही हुमपुट्रा की मथक लैरबा हल लोखराबी अमदि हक्सांगी फिबम तोंगन हिंगलिबा मियो के लेखा के पेंशन फंगदन लैरबा थेंगनरके मदमदुदा माकी थमोइद नुंगाइतबा फाउदुन एसी असिदा पॉलिटिक्स की खेनबा थमदन बेखलदा माइ पाकलबदे वांगजिंग टेंथा एसीदा ओलेस पेंशन फंगदबा अमत लहेलोय हाइना लाउथोके वाफमदु मिखलदा माइ पाकलबा मतुम कुमजा लिसिंग अनि तारागा हमदोय दगी थबकता ओंथोक्तुना एसी असि की मनुंगदा लैबा वोटर लिस्ट यावरबा अमदि मसागी चाही 34 सुरबा हल लिसिंग अनिदा थागी ओइना लुपा चनी चनी की सनफम असि था तरु पुनसिलगा पिदुना लागले एसी असि की मियाम गदब खलगा बैखलिबा पेंशन येनबगी खोंथांग असिदा कनागुम्बा चिथबा यावरबसु मसागी चाहीबु सुरमलबदि मखाताना दमुक पिगने लोनिना कोविड-19 न भरम ओरगा मियाम पुनबा यादबना वांगजिंग टेंथा एसी असिगी जेवियरियस न चतुना येनगनि आइके मान मखाताना हाई कोविड-19 की लाइना लचत नंबरम ओरगा जेपी सिंह पुनसिलगा मरी रखथुना येनथोक्तुना लाखबगी ngasi आरोयपना बेट असिदा टेक्सम जेपी सापम जेपी कोंथौजम जेपी की पुना येनथोकिबने वांगजिंग टेंथा केंद्र ओलेस पेंशन स्कीम असी वांगजिंग टेंथा केंद्र डेवलपमेंट कमिटी की मखादा बाइखरबे स्कीम अमने स्कीम असी की असंग सेंफम खुदिमक माके अपोक बिरहारी की मिंगता पाउनम फैमिली दे लिंखत केबा पी बिरहारी चैरिटेबल फाउंडेशन वांगजिंग स्पॉन्सर तौबने स्कीम असी की मखादा मांगना भोट कारबसु अदमक लेपतना पिखिगने मसी मिखल के मरी लेनबा स्कीम नते मियाम की दमक काथोकपा स्कीम ने कुमजा लिसिंग अनि तारागा हमदोइदा की मियाम के दमक काथोक्तुना लागलबा थाबक असिबु कनागुम्बसना भोट मया यावरे हाइदुना पेंशन के सेनफम असिबु लौबिरुनु करिगुम्बा लौबा चलमलबदि अफफदगी थौदांग मसाना पोगदबनि आइन अहल ओरबसिंग अमदि हक्सांगी फिबम तोंगालबसिंद की हललंबगी थौंग चथरे ताबद नुंगाइतबा फावे अहल लमनसिंग द काथोकमिनसि मकोइगी दम पुन्ना थौगल तौमिनसि असिंगबा नुंगाइतबा थबक थौंगसिंग लाइगुम्लबा अहल लमनसिंग द चथाबिगनो काथोकपना अहिंगबनि लोसिनबना असिबनि आइबा वखललोंदा एसी असेगे
Thawal Doriba Asina Awunba Chakutpa AC Amu Unenaba Honakigani and Sumana Makatana Fongdoke. Atopa Pau Amadana Laikitraba Mari Masak Maming Kangbangam Gre. Kangpopi District ki Cycle Subdivision ki Mapodam Police Station Konba Najang Abadi NV Kulen Village Niki Marakta Laiba Pailan Mul area dengan Nomit Jumba Pung Baro Makairum Taba Matamda. Konmatoi Suba Pera Troverga Kutok Nabada Laikitraba Lalaulob KN LA ki kedar mari ki masak maming khang bagalona postmortem ki damak Zenemski mokta thamkre phrase na pangpa pawdur lai ki traba kedar mari adudi Kangpopi district ki bi Gamnom village dagi ngamja pau sahi kontraga taren village asi makdagi paungthin thang kepken sahi kontraga nipan Susanpur Laijon Bank dagi thangkhulun gangte sahi konka mari amdi Susanpur ki Faikhulum dagi Lanman thang sahi taraga nipan surabam yoising asene Makoi haksang singadu ayeng postmortem tauragani aire. Maka tarakba atau pepau amadana Union Minister ki masanu per nimit humne police custody tat hazen kre. Uttar Pradesh ki Lakhimpur Kheri da gari ne lami sing takai ki bagi amasung hingsa thok pada thasi agan bada miuni pan si ki bagi maran siriba Union Minister ge. Masanu pasis mesra ngasi ning thoka ba nimit humni ki dama police custody tat hazen kre. Lakhimpur Kheri ki hingsa adu dagi lebak sin ba thungna asau bu pokna rakhi ba masung lami kangbu sing dagi. Safu biba henggal kibada amo oisan senari batu ki matak talo ki topom thokpa chathagadabani haina Uttar Pradesh government the Supreme Court na khangan ki bagi nongan bada minister ki masano pa du phage bane hau ki banong mai jin bitta santi hoina amo firan pai bi ki protest tawtuna kholau lauriba lawmi group amada assess mesra na gari thawjilaki bani ane lawmi sing aduna thangalaki ba FR amada magi maming palaki minister ki gari na takpada se ki lawmi mari amsung madugi makhata bada Tholaki bhingsa da atopa mioi mari jauna punna mioi nipan namit aduda sikhibane train da nupi gang rape tawkiba mioi nipan loinamak phakre Maharashtra gi Igapuri amasung Kasarra railway station singimrak da Lucknow Mumbai Postbagi Express train da tonglakibi masagi sahi kun surabi amabo gang rape tawbada chenabani ariba mioi nipan adu loinamak government railway police na phakre tawdogadu irai gi bidang da thokibani pharaba mioi sing adu Prakash Elias Bakia Damu Pardhi Sahikon Arshad Shaikh Sahi Taraganipan Arjun Elias Bhavia Subhas Singh Pardesi Sahikon Keshor Nandu Sonokwane Elias Kalia Sahikon Gamanga Kasinath Ramchandra Telam Kasia Sahikolom Doi Akash Senore Elias Pakia Sahikon Dhananjoy Bhagat Elias Guddu Sahi Taragamapan Amsung Rahul Adole Elias Rahuria Sahikon Gani Thoi Surabam Yosinga Sine JRP official amaki matungin train aduda sanglak tringi mamangda makhoi marijuana thaki are makhoi nipan mag igat furegi geti area dagi makhoi gi manung dagi mari criminal record kharalai aduda atai di mamad case amata laite handak dal hong kibi amusuk mumbai da laina bala kibi masagi sahi kun surabi ado makhoi na rape tau kibani napi adu ki mapuroi pina mahakwa kanana bahona bada mahakposu makhoi na fukibani are black fungus na riba mioi amada selgi mateng bangkre Kaksing district ki manung chanalaiba lamjau awang laikai dagi COVID-19 positive roba matung da black fungus ki laina amuk narak padage hauji layeng chatadun lairba mioi amagi imung da laikai mian angamba sel khaina duna mateng pangre sel gi mateng adu lamjau women's welfare association ki thawbi singna lamjau ge yumthom kuting maktagi khai ganarba matung da imung manung da khosina kibane mateng pangba adu kamari laina da lamjau women's welfare association ki secretary ti latana hai Mateng pangliba mioi asigi imung asi sahi asigi July thada COVID-19 puna positive boyke adaba laibak thibadi imung ki mioi pumbalaina astigi phapangam grabazo imung asigi maroiba thogai puri pa mioi asidi matam kuina COVID na dun leiraba matungda black fungus narakibane black fungus tagi kanaba amuk mapalamda black fungus tagi kananaba amuk mapalamda phawba chatuna mamai surgery tawrure surgery asi tawna ba hona bada imung gi laijanaba lawing khol phawba yonkre Adaba mioi asidi hauju phawba black fungus tagi phaba ngamdana laire marmasidagi laikai miam dam haki makhata ba layeng da mateng pangpoina angamba sel khai gan aduna khusina bane makhata na so laikai miam na angamba mateng pangki gane black fungus na nadu leiriba mioi adugi loina bina makhata na ai July dagi covid na ro pamutang da black fungus na amuk narak pasi layeng na ba hona badanga si phawba yam labasan pang pe sangkre rajdan da phawbu putuna layeng na ba hona made nongda rupa lak amagi ma yaw ba hidak phawba kapna ba hona kiba aduda Yonggi law inkol phawba yon kre haujik su makhatan layeng chathanabagi mathau tabana yamlaba senpham mathau tari masida leibak yamna ngamba mateng pangbinan ba pongning singsilagle makhatarakba atoba pau amadaso nyoi nipan custody da thamkre
Lining on bagi matang da wato ko rapa lairik sing joli hai bagi maran siduna Hindu lop sing na wakal lak badagi Madhya Pradesh ki Jatiya town da leiba biuni pan custody da thamkre ana police na phongdorak le Novi manga yauna mioi tara ngarang lining kamari leinaba lairik sing yan thok lambani aire Maduna mioi khara janing da phongdok tuna police da pau piraki an officer lamana phongdoke Lairik sing yan thok lamba mioi sing adu sagot pa mission police station da lak tuna da kalani da mungna ba thongdarak badagi mioi sing adu custody da thamkre binai Lairik sing yan thok lamba mioi sing adu ba sagot pa Missing the police station the locked on the Anida Mungnabator Pataki Musing Ado custody the Tamkibane. Kotwali police station in Charles Rabindra Sarmana Haikibada Indian Penal Code Key Section 505 close to Kimakata Musing Ado Pazin Kibane. Matukimanung the Ani Madimasak Maming Kambangamdre Bazarang Dal Amsung Beswa Hindu Parisat BSP activist and Mui Kanglupado Holy Cross School Manak the Kipurake. Mahuna lining on Bagimaram the Ibal lairik sing yan thok lambi aina maral segi asyang padi lairik yan thok lamba kangbu adu ato palaining amane Ladmi mari JCO amakap na pada sire security force singka militant singka Jammu and Kashmir ki pons state laiba Dehra ki gali area da khuthong na badigi Ladmi mari amasung union commission officer ama sire aire Ladmi ki wangaloi lieutenant colonel Devender Ananda phongdo khibada pawasi phangba phawda makhatana Nomai kamnari aiki nomai kamna ba adu question dara thiba hum bagi thabak sa thabam batam da thoki bane Indian Army na kana ba paw ma phang badagi DGZ area ki akoy daliba khungang sing da operation chathage Nagalam da Chambrer umangda habati puns ki Mughal road taliba mafam da nomai kamna ba mafam da militant ahom na dragana mari le rambai ai na thajanare police amasung security force ki reinforcement su mafam adu da sanction kre aire India ki maikay degi Jammu and Kashmir da thoki birang kudingmag Pakistan sponsor dauba lalauba ngaktani hana matam kya ki mamang taki maral sidona lake maragasi da ngasi ayuk Jammu and Kashmir ki Sofian jila da security forces ka kamna bada lalauba hum sire makoy degi yamlaba khuchu hulai kya phangle aire aroi da content sing asigi maroi ba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asedagi yangbiriba punamu pathaga jari Channel asina tom da kanarabadi subscribe to vidribasna subscribe to vir maloinana like and share to bus ka bingun punamak po amukhana thagajari